Assalamu alaikum Desin TV kanalında blogger Bakıt Sulayman. Dostlar, men abdan kızıp sonum olup başında baydıldaşlarını koyutun. Men kimmin, men bir akın jaman sarı degendirleri menen sonun kılıp başta video tartıp kelesem. Oy palanca bayke, ertege Muhudina kemikine toyga gelin toyga gelgile dep yaktan bir oğuy kırıp bizdin videonu buzup koydu jarımına gelgende. Anan kayra başından baştaşka tura geldi. Daha dile hareketteniz. Bugünkü bizdin tema Soronbay Şaripovich Jeenbekov'tan ex-prezident degen makamdı alıp koyuyoruz. Şu gelerki 7. çakırılıştın deputatları götürüşü mümkün. Soronbay Şaripovich Jeenbekov'tan üstünden karavulu taylanıp jatat dep şunday sözler olup jatat. Çinlere Soronbay Şaripovich Jeenbekov'tan oşol komandasının üstünden munday jakınqı adamlarının, anın köp komandalары mına azırkı birlikte dele mınday ıqtaşıvalar jakşı, mınday jana orçça aytmakçı способныйлары көп экен, бирок анча мынча не способныйлары бар экен да. Ошондойлордун üstünden iş kozголуп болот экен. Анан тиги бу өткөндө жогорку кеңештеги президенттин өкүлү колго түшкөн болчу. Ошол өкүлү Төрөбай Зулпукаров деген билесиздер. Ошол Jeenbekov'тун оң колу болуп жүргөн жигит бар эле. Ошого бир мындай эмелерди айтыптыр. Жанагындай фактыларды келтирип, ошол киши балким буйрук берген окшойт. Ишилип кандай болгон учурда дагы ошол Төрөбай Зулпукаровго көрсөтмөлөрдү берип, керек болсо Асылбек Жээнбековду дагы тартып кетем дегендей сөздөр болуп жатат деп, ушундай ың-жың, дүң-дүң көп кептер болуп жатат да. Ошонун шарданында ушул Soronbay Şaripovичтен экс-президент деген макамды алып коет имиш. Анан кийинки чакырылыштагы депутаттар же болбосо ага чейин деле дегендей бир сөздөр болуп жатат. Эми мен жеке өз көз карашымды айтып берейин достор. Бул өткөндө да мен айтканмын. Эми бир видеону көрбөйт, андан кийин дагы кайтарып ушундай да силерди мен билип эле турам достор. Балким силер көргөн эместирсиңер. Мен ошол экс-президент деген макамга ушундай кыйынчылык кезде такыр кереги жок. Мына азыр Кыргызды жаңы тарыхтан баштап жаткандайын эч кандай экс дагы кандай деп койсок экен, биягын айтпай эле коеюн. Ошондойлордун бизге кереги жок достор. Себеби биз экономикалык жактан абдан эле мындай чабал кыйынчылык мамлекеттебиз. Эми экс-президент деген анын баланча сом пенсиясы болот экен. Анын телеэкран тилдери ал тетиги ак үйдүн ошол жанакы резиденцияда жашаш керек. Иши кылып бизге баш ооруда. Эми кандайдыр бир макамды алыш үчүн, мисалы үчүн экс болуш үчүн ошол өз мындай наамыңа тете 5 жылбы кызматыңды кырып беришиң керек эле. Мисалы да эми 5 жыл мамлекетке элди мындай ыраазы кылып жүрбесең дагы нааразы болбой тургандай деңгээлде эл ыраазы болуп ошол кишинин жашаганын көргөндө итиркеге келбей ушундай татыктуу болуш керек эле да. Бул киши болсо 3 жылга жакын иштеди. Өз кызматын аягына чейин өз милдетин так аткара алган жок. Элдин арасында нааразычылыктарды пайда кылды. Ансыз келгенсип адилетсиз, зыпылас шайлоону өткөрдү. Ошонун негизинен канча мамлекетке зыян келди, канча адамдар gözünün ayrılıştı. Kançası ушундай оор жаракаттарды алды. Дей койчу иши кылып бир мындай абдан жаман, мына жакшы азыр кичине мындай мыйзам талаасына келип бара жатабыз. Биз бир мамлекет экендигибиз билинип бара жатат. Ато мамлекет экенибиз дагы билинбей ызы чуу болуп эле анархия болуп кетпедиби? Ушунун бардыгына ошол кишинин күнөөлүү болуп эсептелет да. Жоопкерчиликтүү дейм. Каттуу күнөөсү жок болсо дагы. Канча тетиги пандемияда канча адамдар өлүп кетти, 1000ден ашык. Бул дагы ушул жеке президент өзү башкарыш керек эле, өзү жакшы нерсеге келгенде даярга тап деп коет. Анан кийин мындай жоопкерчилик бере турган жакка келгенде анда жок, ал кишинин күнөөсү жок, эчтеке болгон эмес. Бул кишинин мындай, менин оюмча, биринчиден өзүнүн ошол милдетин так аткара алган жок. Бул киши уялып эле кой, мен эл катары эле пенсия алайын, мага мындай жогорулатырган экс деген пенсиянын кереги жок деп туруп эле мындай абийири болсо, ушул кыйынчылык заманга ошол мага деген акчаңарды ошол Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн тиги бу деп туруп мындай, эми бул кишиде уят бар деп ойлоймун мен. Балким эме кылаттыр, өзүн сезеттир ушул буга татыктуу эмес экендигин. Баягы орусча эмелер бар го, несоответствие служебной должности деп коет, кандай деп коет, баягы өзүнүн ишине соответствовать этип мындай туура келбеген да. Эч кандай туура келбейт. Анан жанакы
Roza Otunbayeva oyunca dagы men ötkönde aytdym ele. Kiçinekey ele bir wagtyl hökümet bola galyp ele, andan keyin piraşki torttun bardygy oşol ejege toora gelip kaldı da, her kim özünün zaslugасында kızmatına jaraşa alat toora. Biz göre albayбыз emes. Kuday buyursa andan da önügüp demokratiyaсын neme kılıp janakı ile turgandарын ilip çıga turgan жерlerine çıgışıp şaraktap gülüp oynap gülüp jürebersin. Birok mamlekettin tıyınını albaş gerek da. 5 yıl iştegen jok. Anın üstüne bul wagtyl hökümet bolup turuşkanda kanday kovalаңдар? Oş kovalaڭы çıkıp ketти. Kança adamlar merip ketişti. Kırgızlardan, Özbeklerden. Oşol nerseni bolturбай koysa bola öyle. Mo azırkı biliktegilerden mınday şu Sadır Japarov'tun komandasından men mınday bir nerseni sezip turam. Şuların arkasından kattуу çukullamay bolot boş gerek da. Bulardın günөөsүн сөзсүз түрдө tarıktın aldında da taktaş gerek de. Oşonça adam jөндөн жөн kaza olup kete öyle. Oşol giyin dağı oşondoy ulutaralık bir nerse çıkıp ketpesi üçün abdan tıkır tekşerip durup bulardı. Oşol pensiyasından alıp buna Kudayga şükür oşol. Kança yıldan beri alıp keletat. Hem boldu da. Boldu. El katarı yaşasın. Bulardın baylıkları var. Tetigi London'da üyleri var deşet. Başka deşet hem balkim kalp sözdür. Balkim çındır kim bilet hem bunday bilbegen nersege baya gıybat dep koyuyor. Oşunday kılbay ele koyuyor. Hem birok bizden mamleketimiz kıynalıp jatkan uçurda bul nerselerdi kılbaş gerek da. İlgeri men iştep jürgönümde начальнигimiz var. Lazizbek Karayevич degen. Ay mamleket kıynalıp jatat. Mamleket gerek bolsa jekşembe günü dagы çık işte gile dese aylığı jok ele mamleket kıynalıp atattırбай dep jalan toş bolup mıntip jüreberipmiz. Al emi bul Roza Otunbayeva okşogon başkalar oşol kezdе эле maylуу süttүү жерлерде дүйнөсүн топтоп мыназы жүрүшөт май чайнап жыргап коюп. Ошондуктан булардан ушул Roza Otunbayeva'dan Soronbay Şaripovich Jeenbekov'ten sözsüz türde bul may tarelkanı jilikter salıngan tarelkanı alış gerek. El kanday olsa bular bizni jırgatıp je bolboso bir men uşul Roza Otunbayeva kırgızlarga bir şunday sonun nerselerdi kılıp koydu. Oy razımın uşul ejekebиз şunday bir jakşı demokratiyanın simbolu bul mınday dep mende jürөгүмдө андай bir sezim jok. Eşteke olgon jok. Baya kıynalıp jürgön kırgızlar, kıynalıp jürgön karapayım el. Ana emnesine bular alışka tatıktуу da. Emnesine sizler aytkılaçı dostlar. Balkim azımına şul Soronbay Şaripovich'in de abdan taraptaşları köp. Emne kaysı kılgan kızmatına bizdin esebibizden oşol jakta oturuş gerek. Aga служебный машина, телохранитель oşol УКМК'dan başka nersesin uyuşturup. An emne kaysı kılgan kızmatını alış gerek. Men çınını aytkanda bularda daha jakşılap, yezip, taktap, surap janagı men barынан dagı janagı premier ministrlerine bir iş kozgolup je bir artından çukup ay tetigi Finpol'dun komandiri Sımık geçele men sen ayabay maktap mınday kılıp çıkardım sen çınıgı nastoящий polkovnik bolup kaldın sen. Ayabay geçe Tayyipbek Sarpaşev'ti mınday kılıp koydun. Azır oşo janakı mındaylar var go tam better. Bilesin de kimler jönde söz ulatkanların. Oşolordun bardığın tekşerçi kança adamlar ölüp ketти. Kança adamlar darısız, kança adamlar oşol vakta korrupsiya olup darılar kımbattap. Tigi Abılgaziyevler doklad kılıp tuşkan mına bari jakşı sonun bolup atat. Eç kanday adamlar kırılıp ketти көбү. Mına azırkı ekinci pandemiyaga gelip jatabız. Biraz azır oşondo korkup kalgan üçünbü mınday dayardıklar bar siyaktуу. Al эми oşol kezdе жазда bular oylogon da hem kiçine şunday olup durup öyle mınday olup ketip kalat dep durup. Oşonun bardygy uşul Jeenbekov'tun komandası. Jeenbekov жоопкерчиликте болгондо зыңк этип тиги Özbekistan'ın prezidentinde je bolбосо başka jaktын prezidentlerinde mınday moyunun tolgop. Kana sen emneni kılıp koydun? Sen kaysı işti? Kana men özüm barıp göreyinçi. Sen emnege kılbay jatasın bunu? Emne mınday olup jatat dep mınday bir talap kılıp prezident degen talap kılış gerek. Ana bardığın ele hoplapbay sen jakşısın. Ana faktını alıp kelgile, ana mıntkile dep koy oturuverbey bir jıyıntık kılış gerek ele de dostlar. Oşunu kılışkan jok. Oşon üçün bularga hiç kanday ek istegen dagı, fek istegen dagı mınday degen dagı naamdardın gereki jok. Hazır bari kıynalıp turat. Biz nölden жаңы baraktan baştaşımız gerek. Hiç kanday eks boldu всё. 30 yıllık tarihte bu korrupsiyonerler oşol kayaktagı bir konstitusiyaсын tüzüp kelip alış anan mıntebiz anan jırgatabız
Mına jırgadyk, jırgap jatabız hazır. Tentirep jürebиz diýakda. Biyakta elder az aylıklarga işleşip jürüşöt. Produktlar kımbatlap atat, azık tülüklerden bardygy. Jırgap uşunday sonun bir jırgap kaldykda şulardyň bardygy şulardyň ayынан bolup, oşol ekislerdiň ayından bolup. Bugün ayta turgan sözübüz oşol dostlar. Pikirleriňizde kaltyrgyla ekislerdi oşo.